Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha kuwelile emchunu njengoba ke segadle phana kuyilona ke igcwame lisha ngawo komsebenzi okulindele ukuthi uphume namhlanje kaMthandeni ke SK. Bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela maqala nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV City nje mosaqala ngane ke ni channel ake wenze kulungile uciphize subscribe nawo notification bell khoze uzithola zonke izindawo eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha kuwelile emchunu njengoba ke sezifake phana ke enyameni kulona ke igcwamelisha kuwona ke umsebenzi ke ozophuma ke namhlanje ngaphansi kwakhe ke uMthandeni ke SK. Kanti ke wengane zawethu impela yena kuwelile emchunu kube sezibuza umbuzo uthi ke engakubelwana ke igcwamelisha ke libhimbe ke lathini kuwona ke lo msebenzi wakhe omusha. Kanti ke wengane zawethu impela ke siyazi ukuthi ke abalandeli nabathandi bomculo kaMaskandi ke amehlo ke wonke ke athenje kuyona ke le-album ke yakhe ke entsha ke uMthandeni njengoba ke sazi ukuthi ke umnikazi ke hit song ke njengoba ke i-album ke kubani nengoma impela ke ehlaba kumxhwala ke abantu nephinde ke edla ke abantu ke wengane ke zakwethu. Kodwa thina ke siMbuso City MTV bafowethu sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.